Vez unha vez Dragon Ball, vou dicir unhas cousas. Antes de ver o que temos aquí, vou dicir unha cousa. Para Navidad vou pedir Marvel, DC e Barbie. A ver se temos a testar para Navidad para Reis, temos o de Marvel, DC e Barbie en Carrefour. Ahora estamos mal, así que, bueno, como se vai contando. Temos aquí, adivinade que temos aquí. Temos aquí Tachan un Spiderman. Este foi un regalo dunha profesora. Pero bueno, unha profesora do centro. Este foi o regalo da profesora do centro. Bueno, este foi o regalo que me deron unha profesora do estou indo, do centro onde estou indo. Temos aquí a Spiderman, vedes? Temos aquí a Spiderman. Este non está ben diseñado, vedes? Está ben diseñado, vedes? Para Navidad vou vos enseñar o outro, o articulado. O que convén é o do cumple. Vedes? Temos aquí, está ben detallado. Vale, vamos a ver articulación. Ten articulación aquí. Ten articulación aquí. Aquí ten articulación. E aquí ten articulación. Vedes? Temos aquí a Spiderman. Vedes? Aquí ten articulación. Vamos a ver as frases que di. A lanzar telarañas. Vale. ¿Ves? Spiderman. Que bueno. Ahora que me estou aficionando a Marvel, é unha boa idea. Xa que me aficionen a Marvel, bueno, vamos a ver. A Marvel é DC, claro. É a Barbie, pero bueno. Bueno, parecíame xa vos enseñarei se tuveron suerte ou non. Xa vos enseñarei se conseguirían tuveron suerte. Pero bueno, con Marvel DC é Barbie, pero bueno. Vamos a volver así que... Temos aquí unha caixa, temos aquí unha simple caixa, ¿ves? Vamos a ver que hai aquí nesta caixa. Temos aquí a Hulk. ¿Ves? Temos aquí a Hulk. O sea, eu sei que sale un Hulk é da nova película de Spiderman, Brand New Day, que bueno, ese Hulk o meu consigo outro ano para o cumple ou así, non sei. Bueno, temos aquí a Hulk, vedes? Está ben detallado, vedes? Temos aquí o Hulk ben detallado. Vedes? Está ben detallado. É unha pena que este Hulk non falara, porque senón ia aplasta. Hulk aplasta. Eu teño o Capitán América, pero non vou dicir cal é o Capitán América que teño. Eu sei que vos sabedes que teño... Ahora sabes que eu teño un Capitán América, pero non vou dicir cal é. Temos aquí a Hulk. Que o que me gusta a película dos Vengadores é cando o Capitán América lle dice a Hulk que aplastara. Aquí vamos a ir esta bolsa. Aquí tenemos con esto. Seguro que xa vichenes. Temos aquí dos Minions, vedes? Temos aquí dos Minions, vedes? Temos aquí dos personajes dos Minions. Vamos a ver un Batman que me gusta. Sacha, vedes? A Batman de Imaginext. Temos aquí a Batman de Imaginext. Que bueno. Comparando co outro Batman, se mirades os outros vídeos, comparando con Batman, co outro Batman do pack de Joker, que ese é un Batman normal, este é un Batman así de Imaginext, así grande, que son casi iguales pero diferentes, son diferentes. Temos aquí. Este tamén foi un regalo dunha profesora. Vedes? Temos aquí a Batman, vedes? Está ben detallado. Me encantan os detalles de Batman. Vedes? Ten aquí a capa de tela. É unha tela así... Bueno, a capa é de tela. Sí, a capa é de tela. Temos aquí, vedes? Vamos a ver articulacións. Ten articulación na cabeza, articulación nos brazos, vedes? Os brazos, as mans ten articulación, as pernas ten articulación, típico de Imaginext. Ten o cinturón detallado, vedes? Ten aí o cinturón detallado, vedes? Ten aí o cinturón. Mañá vou ir ao rally, así que mañá xa sabedes. Mañá toca ir ao rally.
Vamos a ver qué hay en esta caixa. Vamos a ver. Ese ya está. Vamos a ver qué hay en esta caixa. Vosotros vais a pensar que esta caixa tiene zapatos, pues no. No tiene zapatos. Ahora vamos a ver lo que tenemos. Tenemos aquí un helicóptero, ¿ves? Otro regalo de una profesora, ¿ves? Un helicóptero. Un Monster Truck, o Toro Loco, que seguro que sabedes. ¿Ves? O Toro Loco, que este é un Monster Truck de Hot Wheels, creo que é, pero creo que é de Hot Wheels. Este é un Monster Truck, ¿ves? Este é un Monster Truck. Vendemos aquí outro Monster Truck, que espera, ¿ves? Aquí outro Monster Truck, ¿ves? Temos dos Monster Trucks, ¿ves? Temos dos Monster Trucks. Vamos a ver. Temos aquí encontro no pillo aquí. Temos aquí unha moto de cross, ¿ves? ¿Ves? Temos aquí unha moto de cross, ¿ves? Temos aquí a moto de cross esta. Pues aquí ves unha moto de cross, ¿ves? Ahora temos aquí un camión, ¿ves? Un camión, ¿ves? Un camión. Ellos estos eran dos fillos de unha profesora. Que bueno, ahora se han jugado con eles, así que dos por mí. Temos aquí outro coche, ¿ves? Aquí outro coche. Temos aquí outro coche, ¿ves? Que este para custom estarán, porque este es así para hacer. Pero hacemos aquí máis coches. Tenemos aquí un Dodge Challenger. Aquí un Dodge Challenger que aparece de Fast and Furious. Eu teño un primo que ten un coche de Fast and Furious. Tendría un amigo que tamén ten un coche de Fast and Furious. O de Toretto. Tenemos aquí un Dodge Challenger. Es un Dodge Challenger. Aquí un Dodge Challenger. Tenemos aquí a furgoneta de los gitanos, dos chachos. Tenemos aquí a furgoneta de los gitanos, dos chachos. Ha llegado el chatarero. Estamos con mal, esto es loco. Tenemos aquí un coche clásico, ¿ves? Tenemos aquí un Fórmula 1. Que este Fórmula 1 sabes que eu teño de Hot Wheels, sabes que eu teño outro, sabes que eu teño o de Lego, os teño os de Lego da Fórmula 1. Entón aquí, este que me ajusta, porque este coche é guapísimo porque cambia de color, Este está guapísimo, este coche está guapo. Está guapo. Vamos a ver Hot Wheels. Vamos a ver este. Tenemos aquí un Fórmula 1, que este é da película de Cars. Este é da película de Cars, ¿ves? La película de Cars. Temos aquí este que é un tamén de ser bombeiros. Pois aquí dos bombeiros, ves? Unha furgoneta dos bombeiros, un coche dos bombeiros. Vamos a ver outro coche dos bombeiros, un camión. Temos aquí o camión, vedes? Temos aquí o camión, vedes? Temos aquí o camión, vamos a ver aquí. Aquí temos outro coche, vedes? ¿Ves? Otro coche, ¿ves? Está bien detallado, Tenemos aquí ese que se abren las puertas. Están chulos porque os que se abren las puertas están guapísimos. ¿Ves?
Es que ojalá tenemos otro panel, tenemos o de Marvel DC de Barbie, ya estamos mirando, así que verán. Tenemos aquí el coche de policía, esta furgoneta de policía. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos este coche de la policía también. Pero bueno. Tenemos aquí el coche de policía, ¿ves? Autoterreno. A pica. Tenemos aquí un camión, ¿ves? Que pongo aquí. Agora dijo, tamén de ser dos bombeiros, pero bueno. Temos aquí outro coche, vedes? Temos aquí outro coche, vedes? Está chulo, ten detalles e todo, vedes? Pois a ver se teño suerte aí temos o de Marvel DC, vale? En Carrefour, estamos ben, así que temos aquí, vedes? Me que vou dicir a José que me consiga para a Navidad, bueno, xa sabe porque xa veo a foto, xa dixo, xa sabe porque xa dixo a Jeva por teléfono, pero bueno. Por si acaso vou volver a dicir para diciembre. Ahora estamos ben, así que ben. Temos aquí, vedes, outro coche, temos aquí outro coche, vedes? Temos aquí outro coche. Aquí temos outro coche tamén, vedes? O coche non... Bueno, parecíame a ver se temos aí nós temos, ahora estamos ben, así que ben. Temos aquí, que non me recordo o coche de... a serie esta de Hawaii 5.0. Eu creo que é como de Hawaii 5.0. Ten pinta de ser o coche de Hawaii 5.0. Bueno, temos aquí este coche, vedes? Se fora medio podría ser os Transformers, pero bueno. Temos aquí, vedes? Este coche, temos aquí, vedes? O do coche dos bombeiros, vedes? Vamos acabando. Temos aquí este deportivo. Que bueno, tengo un roto, pero bueno. Si quieres, outro coche, vedes? Bueno, parecíme se podría ver se como suerte con Marvel DC, vale, vas a ver una chica. Pero si quieres, este é o coche da mafia, este é o coche dos mafiosos, vedes? O coche dos mafiosos, temos aquí os da mafia, os coches das películas das mafias, pero bueno. Este, se viste a serie de Spider-Man Noir, sabes que hai un coche parecido a este, pero de diferente color. Pero bueno. Así que, outro camión, vedes? Que se pintamos pídese Optimus Prime, pero bueno, non, eu non vou pintar. Eu non queda así. Outro coche de policía, que tamén temos o coche de policía, non vai o... Tamén temos o coche de policía, espera que vos enseño. Se vos temos aquí dos coches de policía, vedes? O coche de policía, temos aquí dos coches de policía, vedes? De policía, temos aquí este coche, tamén temos aquí, vedes? Temos aquí este coche, vedes? Que este xa parece como que ten a miña prima Ángela ten un coche como este, pero en rojo, pero de verdade, este xuguete. Pero bueno, vamos a ver. Temos aquí outro coche, outro Fórmula 1, que este Fórmula 1 está guapísimo tamén. Aquí un Fórmula 1, vedes? Fórmula 1. Temos aquí un muñeco de Spiderman, que este bueno expoñer ali, está ben detalle, vedes? É auténtico, vedes? Está ben detallado, vedes? É auténtico de Marvel. Aquí pon... É de Marvel, porque Spiderman é de Marvel. Bueno, Spiderman é de Sonic, pero bueno, tamén é de Marvel. A Spiderman poñemos aquí, porque eu quero expoñer aquí. Outro coche de policía, que temos aquí 3 coches de policía, vedes? Aquí coche de policía, por ser coche de policía, pues aquí coche de policía, pues aquí este, vedes? Este coche, temos aquí temos aquí este coche, temos aquí este, temos a este, que se ficha esa película de Cars,
Se echen esa película de Cars, xa sabes que coche é. Parece un coche dos personajes de Cars. Pero bueno. Entonces aquí. A grúa. Este pode ser a grúa. Se hai un coche averiado. Ala. Se leva a grúa un coche averiado. Ala. Unha grúa. Unha grúa. Temos aquí outro coche de policía. Que con este temos. Espera. Temos 1, 2, 3, 4 coches de policía. O do SWAT. Hombre, esta furgoneta mola porque é do SWAT. É do SWAT. Aquí a furgoneta do SWAT, ves? Pon SWAT, policía. Esta dan, porque este é do SWAT. É a furgoneta do SWAT. É a furgoneta da policía do SWAT, ves? Temos aquí outro camión de bombeiros. Ves? Temos aquí outro camión de bombeiros. Que bueno. Os coches. E por último temos aquí unha pala. Bueno, por aquí, aquí non hai nada. Mientras metemos coches aquí. Que decías as cousas. A ver como me sorprenden para Navidad con Marvel DC de Barbie. A ver como me sorprenden para Navidad con Marvel DC de Barbie. Que bueno. Se os teño suerte os teños, ojalá os teñamos. Xa vos enseñarei. Xa para Navidad nas carreiras xa vos enseño. O que está volando, así que bueno. Menos colocamos isto aquí. Que hicieron son pues. O albariño empeza para a semana. Bueno, para diciembre xa vos dixo se consigue ou non. Xa vos dixo, ojalá tiñamos suerte e temos o móvil de C, vale, en casa, pero está volando, así que pero bueno. Para diciembre, bueno, o albariño empeza para a semana. A festa do albariño empeza para a semana. Pero bueno. O albariño empeza para a semana. Xa pareceu que tens que ir ao albariño. Tens que ir. Espera. Tens que ir ao albariño porque eu vou ir ao albariño o domingo máis o sábado. Perdón, o sábado máis o domingo. Bueno. Aí con Spiderman nos despedimos. Bueno, no, hasta o próximo vídeo. Espera. Hasta o próximo vídeo, non me serás. Hasta o próximo vídeo. Hasta o próximo vídeo. Non me subirá. Suscribiros ao canal e hasta a próxima. Adiós, amigos.